UNC gi mifam kaukre pot pushilakpa thingbagi khongjang handoklaba yari free movement regime FMR lauthokhiba amasung ngamkhai sambal khabagi thabak lepnaba demand tawduna naga sing namna khundaba mafam singda fauraga mapan lamdagi pot chai pusilakpa thingbagi khongjang changshiliba United Naga Council ga Manipur lenga ka wari sananaba chepau tharakpadagi madu khananaba UNC na Presidential Council gi mifam September 10 ga mathoi gi pung 12 makhai taba matamda kaukre wari sanadringai gi mamangda UNC jangshiliba pot pushilapa thingbagi khongjang handoklaba yana leire hai oja sida koina oja ga karamna yingu yagani masi mamangda su akoi yamna khanagre issue si ngasi ngarang da horop issue nate border fencing aduga free movement regime haibuse akoi gi hanadi kitang historical background ma kitang thamjage ko akoi gi 19th century boki mamang da di leiba amagi nation state ama haibasi karino haibasi sabsana magi enosi leite magi paliba ningthau magi leiriba man tawbangamba magi ningthaugi hairo natraga symptom hairo adugi leri badugi expansion mana satpangami ba mana tawibadu magi boundary oirame ko admai tawdana India haibasisu Brahma haibasisu adumai tawdana Bharat haibasisu tongan malewak masa mayam principalities mayam ethnicity mayam tongan diversity mayam punsala kansida nation nam establish torokone nation nam establish torok matamda magi boundary ma yalak matamda boundary digi akoibada tariba magi ningthau hairagara natragana chip hairagara leiterako leiba mayamduna mana control tawjaramba area kharadi mai cross towneba adi aina si lam si wai oirambani ai khunsina ai sona kan hoji Brahman nation manung leire or natraga Indian nation gi manung leire praja sing asidi ai gi smai to leirambani haiba pose masina maram wada kanda hairiba area si khaido norokpa kandi market torokpa kanda sugumagi phipam tholebako tholoppa matam asideda adu iba taragadi magi hana yaromba ningthau sing natraga magi le ma khun pujaramba sing adudi makoi gi ningtana makoi keno du da sasaba matamda akoi gi imaginary border line ama lerega su madu cross tawna matamda madu free movement oina sanabada kaisu kaiba leite haba adu neba thanami free movement regime haise adegi di adu gi leramba posina maram morakanda matamgi matungi na hongai ba ising nungsit leidana ko salaiba miyobagi influx laiba illegal immigrant issue mayam tholaiba mayam singa se masina marum warakana tangai padaba step amoina magi nation asigi magi maduna hariba free movement regime aduna yamna positive side ta hanagi nungsinabagi isel duda leinabo odi phaba maduna nation ase amuk semgaliba nation ase thugaiba yabagi threat lakpa taragadi another nation nama establish torokpa yabagi threat laiba taragadi hojik pariba nation aduna hojik pariba magi nation du protect tawna bi nangta nation du unite amadi magi unity and the integrity my protect tawna bi my territorial boundary du protect tawna bi nangta step khara lokal pa haibusi natural cause ne ko masi aina oirasu min oirasu oina tawgane ko adugi hojik government of India gi magi kenoda magi perception da hariba free movement regime asina masi gudong chaba lawraga mioi kharana masideda id another political entity ama establish tawna na ba masigi po kange mul sanare haibuse moidigi hariba posi moida concept tawreba aduna maram kana masidagi prevent tawna na ba hariba free movement regime se lokto thingjale adegi di asigumba free movement regime tawbuda by porous area mayam lady mayam sing se masi tawba yadana bagi da muta fencing khaba tare have se government of India gi magi national cause gi da makta lawrak state mane ko madudai da nangna khundari ba nangna India gi nation adugi cause gi da makta lawrak step adudai da nangna thajaba taragadi haibu da objection tawum thokte ba haidi nangna another nation amagi mangmang da ba taragadi haidi ba pose akhodi we have already sacrifice our national spirit to the Indian Union haibase masida ina leiba taragadi hariba potu da nangna aidi kaidobagi damakta magi welfare gi damakta national cause gi damakta tawriba thab adu da aina kaidobagi yet kedorino kaido objection tawdorino issue da dai du ne ko ai haisi moi di chumi laligi wanate haidi Indian nation du nangna ya adi akhoi di nangna phanayam hairasu wall to Berlin 1 to gai gi dana ko akhoi di nangna phanayam na fencing kharasu
फने यामना फ्री मूवमेंट रिजम लेरसु अखोगी इंडियन नेशन हाइबदु थाजदे थाजदबिन अखोगी अनदर नेशन अमगी मंगमंगी नखोई नोजी नखोगी मिलिटरी माइट लेबगी नखोई तौगी तौजबनी अदुना अखोई नोमा अखोई केनोसे रिगेन तौरखिनी अदुना अखोगी पोसिन ओइना बॉर्डर फेंसिंग तौबा फ्री मूवमेंट रिजम तौबसे मसे अखोगी लेबा अखोगी एथनिक लेवल दगी अखोगी लेरिबा हानगी ऑलरेडी अखोगी एस्टैब्लिश सोसाइटी अदुगी बेस्ट पर्सपेक्टिव दगी हाइबदु यादे हाइबसे मसीगी पोतुने लाइबा कंट्राडिक्शन दी अदुना हाइबे एरिया तु देदा कंट्राडिक्शन दु लेबनिना हाइबे पोसि मुक्नबदि तुम थोकनी मतम मतंगी मतुंगिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना क्रमाइ नेगोशिएट तौई हाइबदो मदो होजि एनएसएनआईएम गी पिस्टोक लेरी को अदगी शू मिलिटेंट मैम होजि ngang एक्सटेंशन तौई हाइरि कुकी गे दुने दान जु मैम त लेनबो लेबा पॉलिटिकल एजेंडा याव तौनो बंगाक्तनेबो लेरिबा पोल मैम सिंग असे अखोई हेक्ता ताराइन हेक्ता वाले अमदा स्माइ तौरगा हाइनेना एता याबा पोट नतेबा सिदी माई मागी लेबा इंटरनल लॉजिक मैम याव कांदुदा फ्री मूवमेंट रिजम कदोबा यादे हाबिसते कदोबगी ऑब्जेक्शन तौरैनो बॉर्डर फेंसिंग खाबदी यादे हाबि कै मनुंग द कै लेरिगे से मदो अखोइना ngangisiri हेना खंगना एक्सपर्ट मैम मदो नैनरिबा बॉर्डर की मरम नैनरिबा एथनिसिटी की मरम नैनरिबा नेशनल केनो की मरम मैम एक्सपर्ट लेरमगनी अदु एक्सपर्ट लैन लेना तौरिबा मैम सिंग असे मागी नेशन की कोसी तुम तौरिबने तौरिबोतो मखोइना कयाम रिलैक्स तौई कयाम रिलैक्स तौदे अदुदी मखोइगी फर्दर मखोइ लौखलेबा स्टेप तुगी मखा पोना कोइना येंबा ताबने हौजिक एता अदु तौरेदा तौरे हाइदना सु एता यारोय अदि खारे दनु जो खारे हाइबसि जो खारे हाइबे वानी खारे 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 का दुम खादना रेडी सिदी पोरस एरिया में आमा थिंगे हारगा दुम थिंगन रेडी सिदी सिदे द ग्रे एरिया मा दुम लेरिबो ग्रे एरिया से कमाइ लेहेलोय दगे कमाइ मुथक दगे हाइबदुदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लौजगदब स्टेप ने मसिदा लापा ए नोय जारोय एनीथिंग व्हाटएवर ऑब्स्टेकल्स वी हैव टू फाइट फॉर द नेशनल कोज आइन थेनगेरा नत्रगना ए नोय अदुम याना बादु मतम मतंगी मतुंगिना अदुम केनो तौबनी खोपनी हाइगेरा सिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मागी मोडस ऑपरेंडी द लेरे असे अखोइना कुथिंग गेलुबा याररोय मदु माना अदु तौबदबु मसिना अखोइगी मणिपुर की होल पीपल की नेशन दा मा नेशन की माइंडसेट ता अदुगा केनोगी माइंडसेट ता करी करी अकाइबा पीरी करी करी नुंगाइतबो थोली हाइबदुदी अबु मदुगी कोसुना अखोइना ने कतौने अखोइना मदुगी दमता करी करी स्टेप लौगनी करी करी तौगनी हाइबसे अखोइगी पीपल मयाम सिंग असिना खनर कांदा वारेप लौगदबनी मसिना हेना फारगदबा फरोइदरे हाइबा पोट मयाम सिंग अदना वारेप लौगदबा मिसिंग से मसिंग याबगी नेबा हाइदी थोइबा इशू मयाम सिंग से अदुना वारेप लौगदबा मसिंग यामी अदना मसी एता पाक सोल्यूशन तौबा यारोय अदु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैसिंगै मतुंगिना मतम मतंगी टेम्पररी अरेंजमेंट तौबरा क्रमाइन तौबनो दो मदु अखोइना हजिक लैबा पोसिदा अदु पोचै पुसलक थिंगबा हाइबसिना वाहलिबसिदी थिंगिबा कांगुदुसु अमदी लैरिबा मयाम पुनमक्सिसु लोइ वाहलिबनिना मखोइदु मदु ह्यूमन की करी लेवल दे येंगा कांदुदा याम थुना मदु हंदोकनबा अमदी पोसिसिंगसे पुसला कांदा मयाम पुनमकी अवाबसि कोमिननबा अदुमदी अखोइसु हाइनिंगिको हाइनिंगी हाइदनसु आइना दुदा यावरुबा थिंगुबा चलुबा यावबा देगे अदु अदा दिसेलौबा यादबनिना अदुना वाफम मलैग्रे बट मयाम पुनमकी लेरिबा पॉलिटिकल एजेंडा गे एजेंडा मा ओरगसु पोसै थिंगबा खोटबा हाइबा पोसे मसिमदी मसिनतबा मोय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोमै कामना गेरा अदै कैदोगेरा अदुना मोय अमनेबको नतबदा मयाम पुनमकी लाइफलाइन द लेरिबा पोट मयाम पुनमकसे मसि थिंगेंबा कोसंबा हाइबसिदी फते मरमदि पुनमकना इफेक्टिंग सु तमसु अदै लेदनको हाईलैंडर्स बदि लोलैंडर्स को वैली द लेरिबा सिंग द मयाम पुनमकना लोय वामिनबा पोट गातनी ग्यास फंगदबगी हाइदी फनेयामना अमा तवेसु ग्यास फंगद्रे आलू फंगक्त्रे मम ताखले तेरो ताखले वारिबो सि मयाम सिदा फंगनरिबा माइ इफेक्ट फंगिबा मसिगी कनो मैम सिंह अखोइ पुना फमिनबने अदुना हाइबा पोसे मसिदी मियोबगी लेरिबा कनो सिदी यें कासिदा पोसे थिंगबा सिमदी मसिमदी याम थुना हंदोनिंगी हैना इसमाइन थमजेगे जमथंगी सिना कोगी मणिपुर निंखा तमद्रिंगैदगी लेरेक्लबा लै इंखोल मुथतनबा होतनबगी मायोक्ता लेपकनी हाइना लुपसिंगना फोंदोक्रे